Iza nas 9. izdanje Network konferencije u Neumu, dakle 5. godina kako se družimo u Neumu sa našim učesnicima i možemo reći da smo veoma zadovoljni sa konferencijom ove godine, posebno jer se nastavio trend povećanja broja učesnika. Ove godine sa radošću možemo reći da je to preko 1100 učesnika sa 80 predavanja i 90 predavača koji su se priključili ovdje u Neumu. U centralnoj temi konferencije upotreba vještačke inteligencije, povećanje sigurnosti unutar IT okruženja, dakle infrastrukture i radnog okruženja, te primjena digitalne transformacije. Još neke stvari koje su veoma interesantne za ovogodišnju konferenciju je svakako i povećanje broja učešća dama na ovoj konferenciji, pa smo tako ove godine imali preko 25% žena. Tokom otvaranja konferencije dotakli smo se i bitnijih faktora koji se tiču BiH ekonomije i kako tehnologija i kakvu ulogu može igrati u poboljšanju prilika u BiH ekonomiji, te smo istakli neophodnost i odnosno potrebu da se projekti kao što su uspostavljanje digitalnog identiteta za pravna odnosno fizička lica, razmjena podataka između institucijama, uvođenje certifikata, e-potpisa i pečata, što brža implementacija, odnosno širenje 4G mreže se stavljaju kao nekakvi apsolutni prioriteti, jer bez toga o nekakvoj digitalnoj transformaciji makro-javnom sektoru, a to se tiče komercijalnog sektora, pričamo samo kao nekoj foskuli, a ne o nečemu što se zaista može primijeniti i dati rezultate kakve očekujemo.